mbaye ikaze kuri Mukire TV. Umuti n'urukingo ni ibintu bibiri bitandukanye. Uyu munsi reka turebere hamwe itandukaniro riri hagati y'umuti n'urukingo. Nkorababwira ko ari byiza kugura inkoko zakingiwe ndetse nkabigisha n'amasomo y'ukuntu mwakora imiti ivura inkoko zanyu. Uyu munsi rero reka turebere hamwe ese ibi bintu bibiri bitandukaniye, umuti n'urukingo. Hari umuti uvura inkoko igihe yarwaye ndetse n'urukingo rufasha kurinda indwara mu gihe itari yagera mu bworozi bwawe. Ni ibintu bibiri bitandukanye dukwiriye kumenya. Yes, narangije kuguha ikaze. Niba utarakora subscribe kanda subscribe. Niba warikoze uri umuntu w'umugabo cyane ndagushimiye cyane. Kanda like iyi video uyisengeze undi muntu inshuti yawe cyangwa se undi muntu wese uzi ko akunda ibi bintu cyangwa se abikora. Yes, narangije kuguha ikaze. Umuti n'urukingo, abenshi ibi bintu dukunda kubyitiranya. Reka turebere hamwe itandukaniro riri hagati y'ibi bintu bibiri. Urukingo ntiruvura ahubwo rurinda indwara. Yes, urukingo ni ikintu utera inkoko cyangwa se ubundi buryo bwose warugeza mu nkoko, ariko urukingo ntabwo ruvura. Urukingo rurinda indwara mu gihe indwara itari yagera mu nkoko zawe. Uru ni urukingo. Umuti nturinda indwara, umuti wo uvura indwara. Bivuze ko umuti wo uwutanga ari uko indwara zageze mu bworozi bwawe. Urukingo rutangwa mu gihe inkoko itari yarwara. Yes, urukingo rutangwa mu gihe inkoko itari yarwara, ariko umuti utangwa mu gihe inkoko yagaragaje ibimenyetso by'uburwayi. Yes, urukingo rwongera ubudahangarwa bw'umubiri w'inkoko, mu gihe umuti guhoza imiti ku nkoko bigabanya ubudahangarwa bw'imibiri. Menya iri tandukaniro riri hagati y'ibi bintu bibiri. Umuti wongera ubudahangarwa bw'inkoko bw'umubiri w'inkoko, ariko uru ni urukingo. Ariko imiti yo igabanya ubudahangarwa bw'imibiri y'inkoko. Ikindi, urukingo rushobora gutangwa mu gihe mu mazi, rushobora gutangwa mu mazi cyangwa se mu bundi buryo, mu gihe umuti wo ushobora gutangwa mu masaha agera kuri 12 kuri 16. Yes, ushobora gutangwa mu mazi cyangwa se mu bundi buryo butandukanye, ariko uburyo ibi bintu bibiri bitangwamo nabwo buratandukanye. Yes, mu mazi cyangwa se mu biryo cyangwa se mu bundi buryo butandukanye, ariko urukingo rushobora gutangwa mu masaha agera kuri 2 gusa. Ushobora gufata inkoko ukayikingira, wawe kuyipuriza umwuka ikawuhumeka uri mu rukingo cyangwa se kuyiterura agashinge, ariko umuti ushobora kuyiha inkoko mu gihe kiri mu masaha agera kuri 12 na 16. Urumva ni ibintu bitandukanye. Urukingo mu masaha 2 ushobora kuba urangije kurwa inkoko zawe, ariko umuti mu masaha hagati ya 12 na 16. Urumva ko umuti ari wo utinda cyane. Yes, turacyari hagati yo kureba itandukaniro umuti n'urukingo bitandukaniye. Yes, komeza ukurikire dukomeze turebere hamwe ibi bintu kuko ni ibintu bitandukanye kandi dukwiriye kumenya amakuru menshi kandi yizewe. Yes, nka Mukire TV nicyo tuba twaziye kabisa. Yes, urukingo rurinda inkoko indwara ziterwa na virusi. Uru ni urukingo rurinda inkoko indwara ziterwa na virusi, mu gihe umuti uvura indwara ziterwa n'udukoko, bakteri n'ibyuririzi ndetse n'ubundi burwayi bwa virusi. Uyu ni umuti. Ikindi, urukingo rutangwa ku nkoko kugira ngo rucure abasirikare bashya b'umubiri w'inkoko babasha kurwana na virusi zo mu bwoko urwo rukingo rwatanzwe rurwanya. Yes, iki kintu tucyumve neza. Urukingo rutangwa mu mubiri w'inkoko kugira ngo rucure abasirikare bazabasha kurwana na virusi zaremewe kurwana. Urwo rukingo rwaremewe guhangana nazo. Yes, urukingo rwaremewe guhangana na virusi runaka. Rero iyo uruteye inkoko nicyo kintu uba ugamije, kugira ngo rucure abasirikare b'umubiri bazabasha guhangana n'iyo virusi mu mubiri w'inkoko. Urwo ni urukingo. Urugero, urukingo rugomba kuba rutaracyuye igihe, rutarataye garante. Icyo ni ikintu ugomba kubireba neza cyane mbere yuko urukingo urutera inkoko zawe. Urukingo rugomba kuba rutarataye garante, kuba rwarabitswe neza mu bukonje bwateganyijwe, kuba rukwiranye n'umubare w'inkoko rugiye gukingira. Ibi bintu bitatu tubyumve neza cyane.
ni ibintu urukingo rugomba kuba rwujuje. Ugiye gukingira inkoko zawe, urukingo rugomba kuba rutarataye garanti, kuko iyo rwataye garanti aba ari imvabusa kabisa, nta kintu rwamarira inkoko, ahubwo rushobora no gutera ibindi bibazo. Ikindi, rugomba kuba rwarabitswe neza, hari ubushyuhe ntarengwa rugomba kubikwamo urukingo. Ikindi, rugomba kuba rukwiranye n'umubare w'inkoko ugiye gukingira. Inkoko zose ukamakinga sure cyangwa se ukaba ubizi neza ko inkoko zose zakingiwe mu gihe urukingo urimo kurutanga. Inkoko ikingirwa byagenze gute? Inkoko ishobora gukingirwa idafite ubwandu bw'urwayi igiye gukingirwa, ariko mu buryo bw'ubwirinzi. Yes, ishobora kuba idafite ubwo burwayi ariko ukayikingira kugira ngo mu gihe bwaza, in case bwaza, inkoko izaba ifite ubudahangarwa bukomeye. Kandi ugomba kurutanga inkoko idafite ubundi burwayi bwari bwo bwose. Urukingo rugomba gutangwa nyine inkoko, niyo mpamvu rutangwa inkoko akenshi zikiri ntoya, kuko nta bundi burwayi budasanzwe ziba zifite mu gihe zikivuka zikiri ntoya. Ikindi, ukarutanga mu gihe udafite ubundi buzahare bw'ubundi burwayi bugiye butandukanye. Urukingo rutangwa gute rero? Urukingo rushobora gutangwa mu mazi cyangwa se mu biryo, bitewe n'urukingo rwari rwo, cyangwa se ukaritera mu gashinga, cyangwa se ukarusprayinga mu muka inkoko zikaruhumeka. Aho ni ahantu hatatu urukingo rw'inkoko rushobora gutangwamo, uburyo butatu: mu mazi meza y'umwimerere, cyangwa se aho handi hatatu tumaze kuvuga. Ikindi, ugatangwa urukingo mu masaha 2 yonyine. Yes, niba urukingo urusize mu mazi, nyuma y'amasaha 2 ayo mazi ugomba kuyamena ugashyiramo andi, kuko urwo rukingo ruba rwatangiye gutakaza ibintu by'ingenzi. Ntabwo urukingo rutangwa mu gihe kirenze amasaha 2. Cyo nacyo ni ikintu dukwiriye kumva neza cyane. Niba umaze gutanga urukingo, ibikoresho wakoresheje byoze neza mbere yuko wongera kubikiramo amazi cyangwa se ibindi biryo ngo inkoko zongere kubiriramo. Byoze neza n'isabune. Ubu buryo nabwo urukingo rutangwamo, ubyoze neza n'isabune kugira ngo atagira ibindi bintu byivangamo mu gihe barangije kurukoresha. Yes, tanga vitamine nka amine totale cyangwa se introvert A+ mu mazi zinywa nyuma y'urukingo. Niba umaze gutanga urwo rukingo, ukoresha vitamine nka amine totale cyangwa se introvert A+ mu mazi zinywa nyuma yo gufata urwo rukingo. Ndabashimiye, nge nitwa Mr Sam. Aya ni amakuru ukeneye, niyo mpamvu iyi video ukwiriye kuyisangiza undi muntu w'inshuti yawe ukunda ibi bintu, cyangwa se abikora, cyangwa se ateganya kubikora, cyangwa se niba yaranabitangiye. Yes, ikindi ukane like, urumva ko tuguhaye amakuru meza kandi y'ingenzi utandukanya urukingo, umuti n'urukingo, ndetse n'uburyo ugomba kubigeza ku nkoko zawe. Yes, aya ni amakuru kabisa uba ukeneye utandukanye umuti n'urukingo. Mpora mbibabwira uburyo bakora imiti, urukingo, ibyo byose. Aya makuru kabisa urumva ko ni amakuru y'ingenzi. Niyo mpamvu ukwiye gukora like, ugakora subscribe kugira ngo dukomeze kubategurira n'andi masomo menshi meza kandi y'ingenzi. Nge nitwa Mr Sam, ndabashimiye cyane.